Naslednji battle je lokalni battle, Lotberg, a.k.a. Križanci se spopadajo med sabo, Kolzberg versus Svijato, yeah! Luči Kolina je sodnik, izrasli Samolasi. Pa da vidimo, kdo bo začel. Ok, Kolzberg začel. Vse za Kolzberga. Gremo dalje. Yeah! Bravo, bravo. Bravo, bravo. Lepa. SKA. Opa. Šampion, yeah! Še en traj. To je to. Zmagovalec gejma Battle Križevcev je Kolzberg. Yeah!